Nekad dobro razvijeno mlečno govedarstvo u 5 pomoravskih šumadijskih opština, Velikoj Plani, Svilajncu, Žabarima, Smederevskoj Palanci i Rači Kragujevačkoj, po svemu sudeći, bit će opet privlačno za stočare ovog kraja Srbije. A razlog za to je nedavno otvorena savremena mlekara Kruna u Velikoj Plani. Mlekara je vlasništvo renomirane beogradske firme Kruna Komerc, koja se specijalizovala za promet, a od sada će i za preradu mleka i mlečnih proizvoda. Mlekara ima 2700 kvadrata proizvodnog i skladišnog prostora, a maksimalni dnevni kapacitet je prerada 100 tona mleka. Ličnu kartu, odnosno misiju i viziju beogradske firme i mlekare Kruna izneli su nam vlasnik i direktor Stevo Zeljić i direktor marketinga Marija Zeljić. Mlekarstvo je veoma bitan segment naše agroindustrije, jer u jedan neraskidiv sistem integriše sa jedne strane ratarstvo i stočarstvo kao primarnu i sa druge strane mlečnu prerađivačku industriju kao sekundarnu proizvodnju. U Srbiji ima nekoliko stotina malih mlekara. Kruna Komerc je do sada bila poznata trgovinska firma, specijalizovana za promet mlečnih proizvoda. Šta je uticalo na to da i vi sagradite sopstvenu mlekaru? Kruna Komerc je preduzeće nastalo 1990. godine. Isključivo se bavi prodajom mleka i mlečnih proizvoda. U Beogradu imamo 23 prodavnice, uglavnom po pijacama, i bavimo se veleprodajom, snabdevanjem hotela, restorana, postičanice, pekara. Znači, specijalizovani smo za mleko i mlečne proizvode. Pošto se 30 godina već bavimo trgovinom mlekom i mlečnih proizvoda iz cele Srbije, hteli smo to da pretočimo i u proizvodnju, pošto smo videli da koje su mane i prednosti Srbije u mlekarstvu. Hteli smo da pokažemo da to može da se unapredi i kvalitet i da naši građani dobiju vrhunski kvalitet po dobroj ceni i da pokažemo i zemljama u okruženju, a i u Evropskoj uniji da možemo mi kao Srbija da dajemo odličan kvalitet i vrhunske proizvode, mlečne proizvode. Veliku Planu smo odabrali zbog pozicije na kojoj se nalazi. Nalazi se u srcu Srbije, u centralnom delu, Pomoravlja i Šumadije. Druga stvar koja nas je opredelila je sirovinska baza koja je dobra, ima dobrih stočara, jedni od najboljih u Srbiji su u tom delu. Koji je kapacitet vaše mlekare i kakav je proizvodni program? Kapacitet naše mlekare je 50.000 litara dnevne prerade. Proizvodni program je sveže mleko, jogurti, kisela pavlaka i ostali kiselomlečni proizvodi. Pored toga imamo i siranu. U sirani može da se i radi se kačkavalj, politvrdi sirevi, mladi kajmak i beli sirevi. Sa kog područja nabavljate sirovinu, odnosno mleko, i po kojoj ceni? Područje sa kog nabavljamo sirovinu je Velika Plana, Svilajnac, Kragujevačka Rača i Smederevska Palanka. Cena po kojoj otkupljujemo zavisi uglavnom od količine mleka koju farmer ima. Što veću količinu imate, veća vam je cena, i od mikrobiologije. Cena se kreće od 30 do 37 dinara po litru. Da li mleko otkupljujete direktno od neposrednih stočara ili od nekog dobavljača koji je organizator otkupa na terenu? Mleko sami otkupljujemo i delimo laktofrize našim farmerima. Naš kamion dođe, pokupi, znači sve je ohlađeno, vrhunski opremljeno.
dovozi se u mlekaru i prerađuje. Razmišljate li o nekoj vrsti kooperativne saradnje sa stočarima radi stabilnijeg i dugoročnijeg obezbeđenja sirovine? Već smo počeli neku kooperaciju sa našim farmerima u smislu davanja pomoći za prolećnu setvu, avansa gdje nam se to kasnije vraća kroz mleko, znači kreditiranje. Spremni smo i da dajemo đubriva preko lokalne firme Cmana i tu da napravimo jednu pomoć farmama našim i spremni smo da dajemo grla, da nam se to vraća kroz cenu mleka, tako da će to biti na obostranu korist. Farmeri će dobiti i moći će brzo da porastu sa količinom mleka, a mi ćemo dobiti kvalitetno mleko od naših probranih farmera. Pretpostavljamo da je misija i vizija vaše mlekare održivost kvaliteta proizvoda. Međutim, vidimo i kvalitetnu ambalažu koja ilustruje da su mleko i drugi proizvodi pre nekoliko decenija biciklima raznošeni po kućama i stanovima. Pratimo trendove na tržištu, ali ih i stvaramo. Nastavljajući tradiciju iz vremena kada su naši mlekari razvozili mleko od vrata do vrata, trudimo se da ono i danas bude zdravo, ukusno i sveže. Vodili smo se time da dobri vizuali privlače pažnju, ali je zapravo prava umetnost upakovati tradicionalan proizvod visokog kvaliteta u moderno dizajniranu ambalažu koja pritom nosi snažnu poruku. Tako je nastao naš mlekar. Mlekar stiže svakog dana, šalje poruku našim potrošačima da su naši proizvodi uvek sveži i da svakog dana stižu do naših kupaca. Misija naše kompanije je da primjenom stečenih znanja u proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda potrošačima vratimo ukuse domaćih mlečnih proizvoda u inovativnoj ambalaži koja je prepoznatljiva. Sa proširenjem kapaciteta proizvodnje to se svakako nameće kao pitanje. Vizija naše kompanije svakako jeste da uskladimo poslovanje sa ekološkom i društvenom odgovornošću. Želimo da svojim zaposlenima kao i proizvođačima mleka obezbedimo dobru budućnost na taj način što ćemo kreirati i proizvoditi proizvode vrhunskog kvaliteta kako za domaće, tako i za inostrano tržište. Novosagrađena savremena mlekara Kruna Komerc u Velikoj Plani, osim mleka i svih vrsta kiselomlečnih napitaka, od nedavno je započela i proizvodnju starih srpskih autohtonih sireva po tradicionalnoj recepturi. Na tržište je stigao tvrdi šumadijski, a uskoro će i moravski sir. Ovim sirom snabdevene su sve prodavnice Kruna Komerca u Beogradu, kao i mnogi bolje snabdeveni marketi širom Srbije.